gona bagashazimo ago batakagabiri babo following procedures bagabagabire abakuzagazamo. For example PPDA yayombekere eriyo mu kizimbe ko kate ina location tene cyapa auditor general ariyo mu kizimbe tayine cyapa kandi tayine na location. Kamugisha nabwe yaragera ngo disatagaruka mu office mpaka herezo kucondozbwaho. Agambira police they should go our procurement chairman wa procurement contracts committee yatoroka mu rukiko should also report to police and give a statement. The senior officer wa procurement should also na where yajangwe azo workshop kandi we wrote to them, he didn't appear, twajangwa reporting ja police to give a statement. After getting these references we are taking matters up. Nagira ngo bushoma kuzo buryo mu district yambara Burenge Serize kandi ngunaza kuhandikira office ya mukuru w'ihanga ya anti-corruption unity okonzera kubahwera. Amataka ni mingi. For example aritaka ya PPDA, aritaka ya auditor general, aritaka ya IGG, aritaka ya police, KIU Kampala International University, Arho mega whatever industries of mega industries or mega whatever company area harka cheka Arho solicitor general so agama takabona gariyo mess. DCD dasa muhwezi owakwata yatwarwa hasitebe chikuru cha police yambara okukora statement dero kuchondoza katandika. Ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa. Wabare Elias Rutugusa okutisiaho amakorago agakugamba ahya mataka gambarara district kano garumun gagenda omunjeri eyetshobobo. Chisanja no corruption, chisanja no sleep. So twanturanke ibyo bikorwa rero twantuma atandika kudiginga deep. And we hope for the best. I woke over went to no maraga to a radio itakokurutine kubanda twazwa then ochezo katoleka ngo ino bushobozi bwo kwasa kuzomu umushonga z'amataka agabandi when you are a leader. So sima ubundi cyakubasa kubakibireho kandi nshaka ngo kutondoza gumize mukutaka boko yereko mu kamera chonka then chikako mu mahanda. Hasigara turiyo mu World Cup ya turiyo tukorebya mane byafayo abakoreba umupira ogwo abarebera gwanje cyo murebere France na Senegal because Senegal is an African country. So ito tubeturi nkabari supportinga Senegal ni manisa nyowe arukunda Africa nkece zinga konka it was not in our favor. France tire gol zishatu omuri yemwe nako kamwako kizire karbowa nako karjowa kunamerza then tubetwine Argentina ya na yebenezana na Algeria na yene yitu yaha so naho tubentushubira kugira ngo ubuntu tukabasa kurwanagana nayo but still it was not in our favor. Turebere Messi arukutera hat-trick yatera gol zishatu umurubusha azin akatimba tukarebere mukache konka bajishara kagende busha niyombe konka mazimagara ngo so far ibintu tije abo kizinga cha Africa burarukwata so nyekiro nuko bitambire bityo bitu ntubendezo kumana marebe mpireji okuba updated okakunda emizano okamanya okwera mu agenda ahabo kizinga cyawe cha Africa. Nyenjira it's high time na namahanga ga Africa gatandike ku investinga sports budget z'amahanga gatargamwe na gamushange sports bateka mu sente zishira abo katunoshanga amahanga ga Africa katurebere nka hinangu katugame nkambara city n'ingambara district oreba toine numwana nubu yakubira ine taranta taine facilities za kumsupportinga twine bishayi biryo mu mbera nunji ati mwana kuza kusportinga omwana kumuiha grassroots okashanga yaka timu yihanga yaka kugenda mu World Cup nico bacugumire n'ibintu binje biri muno biteganso mpira kwa Africa mu Rwanda mu tutamwe ntaro tutamwe nganda tutamwe ndimi you know
tubitamu umwana n'uwuha rero ushanga abakwe bari talented ubundi batabana bo baba pushed kandi amerwe izo batu mu Rwanda mu byankoreka pijo kabireba nkamane ukori kandi bicho wanje barafata mutawuntari nabwa makajatko kakandi bwena hatabonaniza ko kufera chi ombintu nkebi so nitubitina nje cyo kurebera takufaye ubundi omwe kubyongera mu twani konka nitutandike kwerebera tubase kubaje Gideon Senyo Mosebo wareto munyeto akashesha kantwenda kumbanye kirunje kiri kumurgo mu kanwa tukareba mu kashonshore cyaka ko murimo gwanje umutsigazogu atwinire cyakasheshaka Wamnonga sisa chati na Jemima Murire mutamazina nisenyo mo Gideon turinkayi turi aho muri Burambara akashonshorche no murimo gwanje ko kwagamba akashonshorche akara mnongi wabasa kutegita heri akashesha ka TV West ntubantu ganira aha murimo na mnonga tukereza iwari yo kwa heru akutekateka nkikubasika koreka ngo ubuzima nikibasika cyate wagamba mpira ya World Cup abakazi n'abashije umwe na mnonga bakutaho umukiro ngiza kutsasira ko mpire ya World Cup amurundogu nebero shahina shamushanju shamwenda konka bukundo mpira akiraka ntiza kujenana n'ecyo ntakusibizeyo erizoba numa y'ihanga Uganda na n'umurembe ada there's introduction haro kubaho kwemirimo emisya emirimo emisya harimo ka gardener Oria Sister Charity na Jemima oyombekenju yawe konkato ine mani go kuyonja eka yawe hari abantu hati abaguhindura murimo no mupangisa arga kananka ajo muka yawe okuyonja ecyanga cyawe ekishenje cyawe umusiri gwawe garden yawe nebindi nkebyo nweri zo mugenyi twine nyenda tumwakire atuganirire atugambira murimo gwagumaze mbwireki bitu okuguzamu niwe tanyisa kimukama wanje live TV West tankina amazina gawe bitu we orirote ndi regero tasebo amazina ganje umuzadastani from Kabare Radio West Radio Best gamba mporire mubare kunyakira abo bari mukama wanje so nizabagambere imirimo yanje yindi ikora nukora muri muki umurimo ni ikora umubimuri mboneze bimuri mboneza gardens yawe uko iri kubera iyo naninjikora yo naninje bonozo ko iri kuba noje no kusimura enje byo nambimanye burungi umurimo gusa ninde tuganira ukija wagutandukota waguza mota watandukota kutunga umirimo umurimo wo nagumara menya kena okay nkanja unabona umuntu yantera ese mundi Kabare yangira ngo nze Kampala kuna ikira Kampala yanteye ko weye yangira ngo ngume umusimurire enju akayinebe muri bijyo mu rubaju gwibaraza genjo yajya gumombonerezo bumurobo musimurire enju kirebeka ngo nje yangira gumebonire no bumuri ebintu nabizona bikora nakora yo umwaka no kwezi umuntu gwa kana akunda wayureke mico mirungi no kora agenda noza yidara ibintu nabikora ikintu cyabaje nanye nabaje mutine kwegise muri mogo tina wagunye gise so nkaruga kabane ntakubimanya naye ko nagegero kwinchisho yawo kajya hari wakora kubitsi habona abonezeho ibintu nabikuwataniho kundiberaho warga Kabare urugendo rwawe ate warga Kabare ate rizato akureba mbarra uja wargota Kampala ujambara ukakora Kampala honka nakwaje Kampala uja direct mbarra nkakora Kampala omwaka ogo guwire naruga Kampala naza Kabare ate waza kora cyaro cyaro tinda kozire kunarugire Kampala nazo witomuka abanza nahumura mukuna amazire manyaho bono muntu yanterese ataza kumbarara hari yo murimo namubuza to murimo ni guhano kora kinaki taro kuboneza compound yaro kushara kamuri kugira ngo wabona zeje bintu naruga Kabare ni jambara abo experience area okay hati umurimo gwainda guzamu akasente nikatasi akata ninga abatakagira akasente abo abantu binje birebe akasente kabire kare umuntu kuzo umurimo gwa iwe nari atarakushomerire ukatunga experience hati okutunga umurimo that means name cargo connection umutwarize yawe uriya
aine micho aine experience ashimukwetu azata kubankiwe omyaka egiye nayona ni kirugirira nkora yawe no basa kuba no koraje okora kutwariza kuba wori korera so nyowe ni nkorera nkutwariza jesha niwo nko muntu wabariho watwaza nkakubi amara abantu bakutwaza kubatwaza kuba umukozi kandi umukozi namutwariza je nabo bariho so oriyan kandi atwaza je akireba bona asheganye ati wodasa ntiruga yo kwereke nzanyereka tire hari wakora kubi so kora hoje habonere nza hompa kora habonere esente zanja zimpera umubwire akezi ukwezi kukiwa ampereza sente zingaye imitwaro 20 oriro nywira utaze cya 20 ukwezi indire nywire ampabiri kandi agaruka kampani yo kurara mu akayino hoge n'akageti keye karinde ya ubuntu mpobwe kandi yombutera Desa tugamba umurimo akuba nashanga umwe wativuse katwere tuhindura kamera ture Desta hata nyindo otoreka abimuri nkebi otoreke byo no bikoro tata otoreke example bimuri nkebyo ojo bikoro bimurebi ninyi jambi giranti aho nokora ki aho nemba ni nkora mobo obwa haso bukuzire obo butici obutacine wo mugashobo ya nkimara nyizanyi hamo mwatogu kurebeka ngwe ekimuri cyawe cyabo cyaza mustari ni wowe nko mugiga wizo kashireba nowe kano garura aho balance zosha na hadeni biriye bindi ate kokeza nabyo byara okorota ni ebimuri aro kushanga norete ebimuri binankire byengurano kandi ari ekimuri cyo uri kwegerariwe nko muntu so waceta kige cyengurano nimbasa kugira una ataka nto aho uri kuba no 9 ati nshikugyarira ngo mani nchitaho twizi ekimuri cyawe kirugayo kikura mbweno umurimo gwawe kikuru no kureberera ebimurimo no kurebera ebimuri kandi wakuba no nyendo tine bimuro wawe uri kwenda uyine yonke inzu yawe yo kubona zo munda kusimura kugira ngo yabonera nabwo wanyeta nimba ntine buzima so that means uyine na ka garden hand hari hanga hari uyine ka garden ebimuri no bihankaye so ebimuri yari nko mugiga murungi ebimuri nabigura ariko bire umugigo murungi no manyirankaye umugigo murungi nubwo ari kuba inesente atakwehurira muri sente ze ya wari kwataje nko muntu no manyara ababagigo ri bona sente ushanga atakwenda gena ari kutwara nko tari muntu so abagiga nabo bine entwaza zabo nkabantu okay dasa ntwasagarka then toje ganira umwe wachivyose amazina nsenye mu Gideon echo rero reba screen ni gardens na mnongezi omjinyorizo batwatunga ari natuganira aha murimo ogu desa umurimo ogu naguzamu ebikwato nibishime kuba nyine biya okuzo murimo ko ebikwato abikwato ebikwato shime kuboye nekerezo oyine makasi eje koraki eje ne sharaka muri nesharaka muri akako kuchika mbuga raba bine obumuri bwo kutomu compound zabo kugira ngo woyine ka smartphone kawe uzasi yakamurara akashana ostimo zakasimu yakintu zamo star dene cherezo kinani ukorera nko mu bimuri byawe nko mwibaraza namara bikora ne kuba hariho pevers ni yanabukora ni mbuta pevers ekintu cyo kubusindika kugira ngo bwarugaho habonera munyo no kurumba pevers bunga pevers echezo cyo kigura nkazingaye echereze ikintu kikwato muri 10-15 niyo capital ya kimara bwireki ani kimara bwire nkenyezi nkeshatu uri kukikozesa abashingira 10-12 then makansi ne kwato muri za kashanju kanana kenda umutwara ngo eri kuhera kurugira size ariye 15 ariya kakaga kandi aroneze mitware 3 na kugarura iguru izo neza bakama mnonga izo neza bakama ate izo zonzi zinentanso kina niji atezo noshanga arihezi kwani zishara nkamawa zikushare ibintu bigumire so ejo nebeye namani kugira ngo wanoshara warajyaho borajyaho
Mbwene uchikumanyisa wabo ine rafure katika tukorezeri y'amani emitware 5 na nekezo cye 12 emitware 5 ne 12 no tanu ko murimogo umurimogo ni ngutandika burungi utandika kutase cya 20 cyawe cyabiri cyanje ni nkitase habure minyeto obo tukusibora ige minyeto eminyeto bagenzi banje basaba busabi wafu nakarimo kawe kakwateje bantu mwe akarimo akanika kutayiza nkanye nkaza Kampala nakora narugero n'amabati 30 nagatomuka kandi najwara nabaje wena njya mu stari so ndije tinyine buzibuse munyeto ryo kwempaho tuyine murimo wafu nakarimo kako kakwateje akakwata kubikande bitu kashanga rya kushobaho kubanga eminyeto mingi teyine mirimo mu cyaro mumwene wanteresimo kitondondero murimo ukimugambira umurimo kogwe tatu nyo murimo go tinkago basa so ngwa kitagubasa yar habantu aba nyowe ni ikigamba tingu kitina ikigambe harimo abantu bino mwehuriro omuntu omugambira umurimo aro musigazo mwakanterande Kampala ryo mu cyaro yambuza ati nokora muri muki ati nikora umuka yo mugiga kigambo cyambara akanje ati ona mwana we tokora umutoyireti kamugira ati wo gwa toyireti ogwine aranga rushireme sima kagishara hoya jahunama no muri makantera ati ndaguronzera abwecu so wanterera nyowe nko muntu nane mu muri moguri ni kutwara yo no kutandika no gukora ekikuru no gukora cyo kagira imico mutu akoroka mugira imico merungi mukakwataga ati amabati 30 kawayombekere naro kagabika biko ijo gite mpora mporo yombeke amabatago muzeyi wanje akandagira kombeke nje amabati 20 akakoragira akanja ati mwana we yombeke nje amabati 20 so nagorasha tunagatomuka ati yo nani nkora ni nyongeraho so ubundo mutatane bangu ari abantu bo kushanga nakuga ngo torashomire tine cyo rayokorere konka wowe no mutwe ubwenge bwenzagwa nokora aza mukama chikore eje amabati 20 aza neje umpango neje umpango ajikereza so ari abantu abarikunda abanjoga togo mwana ati arashomire manya okakomo mchakangaye akomo mu ya 5 sente zayo buzabuza muzabura nabirwo konka najya ati nubwo kwega nabireka konka ninza gukora ningera ki ninyebisa so kabarurwa nkahenye na cyaro ninduga buhara ninduga buhara umurika funje egombora nikitanga umuruka nikitanga egombora ni buhara so abajyo kwabakunde babari za kabari abari zambara abantu banje bo ariho umukikuru hanjawe ruse na Benado mukire haho ubwo ni pastor wanje so namwa kora abantu banje yo wishemu yo wishemu asimo munonze namba yawe simo utusibora namba yanje ni 0 mushanju nkaga na mukaga nkaga ni 3 nshanju na mwenda shome mpora tokamanya abare bati bose bari yokwe une kiroto cyawo cyamabati tokamanya umuntu asa kutunja amabati aho 10 0 mushanju kaga na mukaga kaga ni 3 shanju na mwenda 3 ni 5 jigarke 0 mushanju kaga na mukaga kaga ni 3 shanju na mwenda 3 ni 5 eyate 0 mushanju 5 na mushanju 2 na 8 9 na mushanju 5 na mwenda okay yeah abakire twabe tukunda tonje gana zabashaha imunde yakikasha 2 okora asa nikikuru okora mushangu gwaye ne kiroto yatankire mpora ina mabati geye 30 iwari yabyami oyina mabatangaye abakire katwenderaho nambo yabahereza muhereze mirimo oyine cyoyine ijo nkanyine Archbishop obarukumura kazima mugora wa Church of Uganda yagamba ekirunjo munseji no kereza izoba warenze soha wahindura hoki izoba nkeri iwe wahindura hoki umuntu akajya konkera izoba nandukubi senyo mu Gideon haroki yankorra mukama amuhereza umugi mukamwita turinde twareje ensi neza kubonera abakire kangaro mu studio tuguze na program simukana senyo mu Gideon naho mu rembo rwambara man
Okay. Abana mnoga senyomo umusigazi twamureba naye bare kuba umukozi yavuza mbu iwoche byamerewe n'amabatanga inango nitabara umuntu bakora amabate tukagahikize mwena n'umukora kwitu reka tugezo tube focus to wine go yawe ojo maybe nyenda kombe kare kankorere echo nyenda gura kamoto kare kankorere echo bundi chikakutera umuhimbo abokane ma working environment umwene bitabonire nko bundi chikatera umuhimbo tugiramane tukumantunjeserezaho. I have loved this boy. Nagambaje nashoboraje norayira hamutuma kuyakwenda bumurokora kwa barukorete bakukira kushemba kandi wabare mutsugazi we okuba inecure muno rwanara hati abashija bahati abinji emirabagerikire abakazi nobwa ko ari mutsugazi ko gunoshaka gumze ngunyendo umukazo wayombekere ayine motoka stupid Kora iwe no jakwa no gamba ko mshije ninga no koryembore. So I have liked him so much. Kora murumo gwawe ogukunzire orundane. Hatogura hangana za kumuhumisha bo kuba at least norangu I focused. Majangu bachwezi njuna naga wotiro. This man is putting on his effort. Nikwendeze mnisha mwana twaza kumura basebo nabanyabo. Tsakwa tugaruka impapura z'amakuru zizire tsakwa tuzacira. Tukurabiremu nabwanyuma tsakwa tukuretero mjenyeri zo banagamba ki. Of course burura kasha tuntu bantu reba ahashunga zamakaye mutire yitu nkabantu tukwenda iwo muntu ubundi tutakagamba sente kandi okashanga iwe miture yawe nayo etatebekine so mjenyi witu ne kansla eninga shabo kureba ngo nabahumuriza ahankuza yabana na nemitwarize abana bitu turi umuntu bakuza twarebogo musigazi norengo nanisha kamugira twonkagire ciroto tanko savings n'amabati iwo mwana wawe umuntu umukuzota nicyo kiganiro n'amabati foundation then na hari yakushakara aha hagati hano yuruka cyo ahingambire nje yahemeriye konka kuza kwika kugira ngo ugira amabati garumwe Nebedye nako so ntubendeza nimo kubasa kutoreza umusagazogo katwumure basebo nabanyabo tugaruka n'impapura z'amakuru program ikiri ya Sisimuka Nehinda Sunday. Ishaime yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimsa okuramya nangwa n'okushemererwa. Nehinda wabari wachirinitwe on program ya Sisimuka wachine Jemima ayebare hamwe na Chobutunji Charity Akire na kempapura z'amakuru New Vision hamwe na norupapura orabukede mwende katutandike norupapura ora New Vision ahindu gambira amutweni ndeba who members of parliament have to pay
package leaks yes ebintu bikwatine na sente zibakuza kufuna ez'emotoka nibajangu 167 billion allocated for legislators vehicles tukabura buliona nana afuna million bishatu emishara yabo allowances nibajirambu information etandikire kuraba mu page ya kashatu noza kwa nojetunjira ombwijire Entebbe raid survivors return after 50 years later hariho abajungu babire bakidnappingira airport ya Entebbe imyaka enyuma bitubwa nyuma y'imyaka 50 nibakwereka ngo bagarukire mu ihanga and of course nibeyusia ebyabire biriho izoba eryo babikuretera omurupapura ra New Vision. Museveni calls for political integration to tackle security threats. Yes, enshongezi kwatine nebyo kwerinda omuyanga adzen byetagamu okukwatanisa regardless obunde kibina cyo butegechi ekyokuhagira noza kwano byerebera omurupapura ra New Vision. Government to recruit 600 for referral hospitals in Tumanya amararo gito ga referral okugari muniga struggling no kushanga tibine bukwato bikumara tibine bashaho bakumara rero mwe natuba intanzo babiri allowances embera ne basaguma bitunu bayatuhamiza ngo bwahati batandikire ku recruitinga kushanga buri referral at least ari mu capacity yabashaho lukaga tinko machancho basika bitini vision ne yongera kutushobora ahashonga ejo nibaja how much money will members of parliament bank nibaja buri member of parliament mutoka miliyoni 3 baramuno bakwereka monthly salary ebinte bukwatine na insurance sittings ezibakuzamu nibabana batwara zinga hiburizo ba obo buchiko bako babine chairperson natwara zinga ebe byona babukuretera omurupapura ra New Vision. Nabajira 16,500 farmer groups verified for 350 million World Bank projects nawajangu haraba hinji abarabe no supplyinga ebihingwa byabo ninga shemisharuro yabo aha project eje ya World Bank ninjina na makuru maranjo munonga ariwe omuhinji no murisa. Japan commits over 22 billion shillings for Chaka refugees. Yes, mpunji eza Chaka zatunga obuyambi kuruga omu government ya Japan obwehere kubahereza sente and of course ezinzibanzi yamba bintu binji emiture yabo kushoma kwabo ebyamagana n'ebindi binji ebikwa biri mu refugee camps. Budi rakashatu bantu mwe mutaka fera akatabo ka Toto magazine nikizira omurupapura ritu ra New Vision baramuno bagamba ha beauty pageants ningashi ababana bokushanga Bajeno beauty contests ntureba queen with a passion for the environment. Yes, omwana wawe hinecha kumanya kurinda ebyo buhangwa yaboka no shita bakuru turumuntu remwa bit twatandikira hanze ukashangana n'abana babyejumbiremu kikabasa kutuyamba nyensya burira New Vision n'abarimu segment ya mwarimu ningashi empapurezo gamba ari mwarimu ebikwatine n'amashomero ebyo bwegese ntureba head teacher fail competence interviews. Yes, agana makuru kurugomo Education Service Commission kujangwa abantu abakuba nibenda ku recruitinga nkaba head teachers no shanga bagwa competence interviews echo nchumanisa chi ahabyo bwegese bihanga babukoretera reba chairperson wakachikaka ecyari munagamba ahashongezo. Tablets improve learning across rural schools. Yes, amashomero gitu hagombyaro abitu agatu jero mugisha ku interfacing and the tablets nabajirambu chiri munchu bayamba abukano shango mu batine kamashanyarazi kujangwa bineza computers bit tablets nibabasa kucharge jero mu center bija bazihereza abana abukati turiyo mu competence based curriculum niyo curriculum eji abana bine kuba bara hands on babikoretera
utakafera kushanga mu study materials chemistry nindeba budget umurupapura rwa New Vision then urukunde bya sports mwene ibintu byo bijira umurupapura rwa New Vision otiremu amakuru ago mu ihanga B2 na FIFA World Cup special budget rebebire Scotland Mbibi the Australian defender boosts of Ugandan heritage no hogwe wakurire Uganda bakubuza who is next no more small teams in world football numwishikori yo mu Somalia reform Somalia bazibire kutaha muri America nabajangu nubaza kumukompensatinga sente zikwingana ki New Vision yabikoretera ahabwa shiringi 10 zonka abasa kuretungira Somalia ebyo bice binakurozaho na nebindi binji ebyo mu papura rwa New Vision katerebe ebije mu papura orabukede opapura wabukede bijya amazima nimbaza kwisiyanti n'aba Swift Initiatives Limited abariyo mbarito mwereko murembo rwambarira ibiravira na mukago kwa mukaga mpaka 5 kwa mushanju omwere ekonomi kikumanyisa mbarete ibintu bitari mwenda mu abashobozi binje bakubikora binje babariyaho kandi nababuguza center hakiri konka babikoreka abacara bakwenda kureba uko bakora amashoce nimbeta ngwizoberyo na kwezo doja kano yeshyiraho kandi barukora ha sentenche abana mbarete bouncing castles face painting nebinde bikwata abana bya kwabiriyaho kandi naniwe wena ine cyakwenda kureba omore kogu ebirabiro na mukaga tandikiraho mpaka 5 kwa mukaga okuzo kwa mushanju then omakuru agariyo mu rupapuro rwito rwa bukede ndamajante byarukwago engerije barwanye kubyo kumuyimbura nindambe byebembire aba family baraze okutya kuburwadde bwe musajja mu lwadde ine obulwadde obumutawanya wadatambula naye kirabika bikwatagana no kumireddagara atoli mukomera asimanyi biki bisobora tataganya embera kwegamba aba family barazo kutya olwembera eyo kuburwadde bwe bagudwa ko gokutta muwala we yali katikiro nagoni ndabagonjera mu gatire gatambura konka bayonjera gatamu asakusho murebe ekyaro kabuma ekiri n'abasentebe ba LC1 batano kyatukawo babone bagire ba LC1 chairpersons barukwingana batano Buza kamisona lwacha ba mobile money banyigirizibwa mu misoro ekyo nakyo twenda kukitera muto tukakireba and commissioner is here to answer all these questions nahabwe ekyo inamatsiko ngunani wa mobile money waza kureba yetegereze nari kwenda kutandika nani wa ina interest yona ukwenda kumanya ibiri kutambura misho omwihanga ryawe ensitano y'ebyo bufuzi wano ababaka 18 bevagalo kusuza omugati gwa parliament kandi babire cyabaranga wanje barimu mawitwe betnamboze bakireke okurugaho muri mukono municipality nindeba harimu omushamukuru mwana witu honorable minister Chris bariyo munsi Ameria Chambade na nabandi ababaka igani 18 abakwenda okurara okusuza okuremesa kanjire mbwino okuragaza omugati gwa parliament enyonyi rugogoma is America ne Russia zigudderumu na bashija munsi 5 ejo iyo orutaro rya hagati y'agwa mahanga reba okubigenzere enyonyi zabo zombi America na ne ya Russia zona zgwira umurundago abazirwaniro ko higuriza bona zaragara birebo byetegereze murimu ebikwatagane ba celebrities bo ndabaho wanoe ya Miss Uganda Madam Ella murimu Maria Mundagire and so many other celebrities abiyangariti Uganda nyikiriza ndebe ebyemizano bajantu bongereza esonze etunkane Croatia ejuda bazeyi
Bukade magezi sakwantura kuratambure Bungereza yawa ni bugabugana na Croatia omumpakeza World Cup. Then Bajanti Democratic Republic of Congo yewurira Portugal. Konoshana nahakurga ba Cristiano Ronaldo ija kwanoreba itwe tumarako tetumarako naye Congo naye nejangu bajja kwewurira then ahasigara Bajanti Villa etunda Hassan Mubiru nabo bariyo baguza omuzano wabo byona biryomu utakabasa kuferwa entertainment nayo ejire by the way kantora umuco kwamanyisa umushonga ya entertainment kugira ngo izo rya nyumwe bazyo ekibine cha UNMF Uganda National Musicians Federation hachitebe chabe chikuru omurumutundu muri Kampala babine urushitamo rw'amanu mnonga urubendo leta ba stakeholders okurwo mu nshonda zona ezikwatena nebya music okubashomesa hachikwatena na copyright copyright Museveni president wihanga karaga kuchisayininga yagira ngo copyright ine kubaneba nekoresebwa jaho mwihanga kandi bemba tuwareke emitendere itwine kuba turabamu okugira ngo obase copywritinga omurimo gwawe kandi batoreye utsira kome habeshongozi bonka kurekana n'ije mirimo yona ne kwetengesa ikwatena copyright neija kurara nayo yaba included on process konka batandikine necho as a pilot ahabwecho ntitwara mu gishogo kwebaza government ya Uganda eriko yemerwa president Yoweri Kaguta Museveni ahabo kutandika hanshongejo kandi tukareba ibiro byo misho byabahaca beno shanga omweshongozaha nuwe akubatira mu sente nyinji omurimo gwe konga tshikasha yo kusharura ushanga natunga just like 2%. Wotagira ha stage torutunga kasente ariko bishara kabuguza nazitunga oburire ayibeke shongoro chakashita YouTube is earning abakora tunes they are earning amherwizo boshanga ngu owatamu sente twari kwihamu nabwecho tusima mnonga kandi okushoma kutunjire baza kwamba kuongezayo okutomu regions na associations ezabeshongo zezakozwe ko mu regions kongera kuhatira na no kurango omuntu wakuriya nawe yacetegerezo mu rumirwe yamanya aho kutandikira wambuga nombuze abo kwa at least I have some highlights now the basics instunjire nabwo cyo tinkwenda ngo undebo mbuga neco nko tambure mbuza utunatandikira nkahinaza nkahe URSB UCC UPRS ezo zona nizakwazine umurimo umukurango umurimo gwawe ogwo rukukora wagutungamo mbara kwamba mbatambuza devices okuza omabara omahotel nkahi kugira ngo bomo bukubara buteyo batereke shongoro cyawe kakoma ko nikija kwa detecting ngo cyeshongoro cyawe cyakorachi cyaterwa then ukuriye mbeho zicyakira bareba ni minutes zingahi eze cyeshongoro cyo cyaterwa then wakwata minutes ze bindi byona byaterwa iwe akawe katwaraho minutes zingahi then barebe uko wasa kutematemera ka sente kawe konkaje manyisa ngo kwatagana na UPRS neshonga nkuru munonga omukintu eki URSB nirije kwa nehereza certificates amwe byeshongoro bitu nashoze cyeshongoro nyine kuba ninchandikisa then aba URSB bakampa certificate then byanza kwambiye tenga hariya ngo mukorije kwa no yijuza kwa kurantize mu apps ezindi zona wanonda kuza YouTube abanda kuza song boost abanda kuzankahi nacho nukwetije kuba kiritiza na app ija kwa no installinga imino uploadinga then you feed in what you're supposed to feed in then hasigara utandike kureba ibintu biri kutamburiraje wambugana na nyimbuza bari mnonga kandi empapura z'amakuru nitekateka nitwaho nho zakoma. Alright, tuchirimu tugenda misho na program ya sisimka idachikana 5 ezaraba omushahemwe kokuna nadizire akashesha kantuza kwa twino mujenyi no muhumuriza no muzire omwami Joshua muchunguzi naza kubana tugambira kitwa kwasa kuzabana kana nemico iwo muzire orumuntu okora kininkahi awor umuntu oshobya bitoka akora cyukushanga twakuzabana abine M1 nce kigane kitwawe twine ogume aha TV West katuzomka umurokace mutakarwa.
okutwaliza hamwe abantu abakusinga kunywa amarwa n'abashije. Are you sure, doctor? Yes, abashije nibo kusinga kunywa amarwa. Injari tonyo kanje umwe ndakakora. Natwaza mu family zokabuza no shanga mushana mukazi nonywa. Nonywa pana umukazi ubwiro atakunywa. Okay? Yes. So abashije nibo bagwabi njangu twine bizubuzi twenda ko yibisa. So abantu abashije nibo kusinga kunywa amarwa. Yes, munonga. Kandi niko kugenda sona n'abantu abakucha kusona mental health problems ninga ubugire bwo bwonko na n'ibiteka-teko ubujira amarwa abashije nibasenga ki basenga abacyara konka nyina abacyara aba bashatu hata mbweni ndagura ahabwe bizibebe mwene tigakutora so gakugogwa gatunukuni ngoni gatanchira so iwofacha obodi mushodi mukazi ofacha kunywa okalenze migorora then no hendero zirota utorire chonka abantu abinjabo janga abantu abinjabo kunywa amarwa n'abashija then nibo tukushaka kushangamo so takaje tunyo ndio mukazi naye na beni nyabo ko abashije ngo bakwanza kutunga hata nkabenye nawe twetereza Dr. Shechi kuna umuntu kuyakwika harengo ariya rento muyeto mwirwaro mumaragurura katugeze ngo amarwa twagamwihaho. Yeah, so itwe nkabashaho ico kubaza cyabena no kureka ngo twayiyaho ebintu nko kwesika uko kutwaja ngo umuntu nagwa hansi ariko we simbo so tukondere mbazi etarayikize ico cyabaho because no bazitwanda kuchireka no baza kushanga wagwa ngo muro ninga wagwa ko mizi ngo mishoga motoka utine abo ngo mishoga motoka umuhanda then ushanga ati no wabasa kusevinga torereye so ico nico kubanza gukora icya kabiri no gukora process yo kuyihamarwa. So gukora process yo kuyihamarwa niyo kutandika urugendo rwo kuyihamarwa no kushomesa tukabanza twakwereka ngo ikizibe iki kibundi tuma wayisika n'amaro gateganise iki naza kumutoma rehabilitation. Yes, so manza bakushomesa bakwereka ngo nano kwengo to kwijuka ogumwana wowe yazarwa no nabwashi niki namarwa rero camara kumanya ngo kiziba namarwa hati tutandika kwegesa ko ragarugeho cyarite twakwato umuntu amanyiriro kunywa buri izuba ukagamuye izuba nasa no so nshira kujya ta nubara okay wowe nonyabuza kurwo kubaza ko kubanza gumiza mujirota gumiza munone ko ngano nyo tupa mukaga twaza ko sitano igisandika twoze nge kora isitano otahe naba hakiri mukaga tukahuri to torije mujirota ugahatira wahuta umusande yakora taho tuzikore cipishatu yakora to tuzikora ibiri amagaraga banzaga garuka usi hati tutandika kosha kora ube nonyo biro mushanju mwe hati yosha mbibiri rwa kashatu uza kosha uza kutwara tuzakure bompira gwa Arsenal twari kure bompira gwa Arsenal tuna tuza kubyama ahasande uza kuzombisa size uza kuzombisa size then so atoshanga ngo obwire bwabandi bweyongerayo ushanga ngo myezesha tena umuntu yatandika kureka kugira bata kunywa hatamagaraga garuka busi kunke kikigumire no kugira ngo ico cona njetaga effort aza effort ejo nene rugahera tiwe uyine kubo ino muntu ukora byo mbyebyo akakufaho akareka mwanya cypisha tu mwataha akareka mwezo buwayosha yaza kutomba indebera kuze mpaka nyencha kare njira guardian niyo nakire guardian ninge cyuta mu social support niyo cikukira kuremera munongaho biko noshanga abantu bakakutamwa yabandi bana bakakurugamo mukaze ningo mucije atagizata takubaho rero bamara kumbaza utacheska gwe mpama rwaga kamumberago so shanga ngo ikizibe cyaguma mu mpaka cyabasa kurugaho so kugarukana ikibazo cyawe kuba kumuleto mu irwa rugo muntu tubanza tutambira ibintu ebikustrengtheninga life ibikubasa kwita nyencha kale twaba tutakutambira icyo kintu so kwesika tukwiyaho na nebindi then tujya top program iyo kureka ngo watandika kureka kunywa kandi ukureka kunywa tirizo warocyendezo bwinji bwago twamatandika kosha mpaka hora zerota ahora remere.
Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Alright, ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira program chamukana sente Razak Banks the truck driver mvugiwe pango ni banaragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunecheka otimayangu akasente nikabaka aragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu werizoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo omuhanguzi witu werizoba. Hello. Yes, hello, asibo tasebo. Amazina ganje ni banyete Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kureba live. Oriono ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Bazima nazana rizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Mesaji wajirebire. Kare. Yaragaramu. Wandi? Amasomero katakura feeling. Mweno tarindaho terasta bibirasha tunamunana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Nehinda TV West Nehinda wabari wachiri nito ya program ya Sisimuka ntukusima mnonga wabari kunda program ya Sisimuka ntukwisi aba Swift Initiatives abantu bakuchirayo kutebekanisa emyoreko eyamani omwihanga kandi birabina mukaga bikwa mukaga nibaza kwa bari umugishayi kaceka ija oyetunjire by'imshuburo byoturano yenda ahabeyi eri kubaska kandi of course nebyo mutindo gwa higuru iwo mushubuza hindu gambera okabire watire semu watunjire omwanya ogorabe no koreramu leta bana bawe bashemerere erizoba abukana bari naza kuba hariyo ibyo kuzanisa by'abana enyamisho zoturanore za TV ninga cha internet noza kubona utungo mugisha go kuzirebera butunu and of course activities zone abazitira habe yero kubasika kugira ngo umuntu waburijo abase ufite hamwe nakasente kace munonga ebirabina mukaga byo kwa mukaga kusa 5 byo kwa mushanju omwanya go kubamu ne kaceka stadium. Program ya Sisimuka chirimune jendo mishoko kuna nagambire twegite ha social media platforms zitu TV West Nehinda ejon Facebook at TV West UG ejon X haninga share Twitter agenda YouTube searchinga TV West Nehinda agenda TikTok ronda TV West Nehinda na other platforms nyamwinji turuho kind of course tusakutushemeza watsigira uka message tukamanya ngo wari hamwe nite mwana kasheshekeri zo bantu enda turebe okutwa kuza abana bine emitwarize kandi of course twatayisa umuhumuriza umuzire arabe natushobora ashongejo ahindu gambera mu studios sebo na kwakira kasheshekerizo yebare moderator mutebekanisa program eji amazina akabutosha ni mucunguzi Joshua umuhumuriza abashonga nyinshi na munonge cyatureta naza gamba ashonga zabana kuza yabo na nemitwarize y'abana umumaka gitu nasho mu society yitu naho ito natandikanye yebare kutwakira mu studios kandi
na n'abarebi ba TV egi n'abarebi ba program egi ni mwe barikunda program egi hamwe na program zindi za TV West. Hankuza y'abana nashi mitwarize y'abana abana cyukubanza nibazarurwa mu maka kandi amakago ni gagarimo abantu binji nagarimo umushizo umukazi abanyabuzare mu maka harimo na ishenkuru w'abana ishenkazi nyine nkuru w'abana bishentona n'abandi kandi bona hankuza y'abana buri umwe ayino rubimbi rwakoraho abo burungi bw'abana abana nkoko nanakigambaho nibazarwa abana bazira babiri kandi nibazarwa mu maka agaryo mu bushere uburyo mu miringo mingi n'abana bakuzarwa mu maka go mu bushere ubu aho kushanga umushija akagitwa no mukazi we abandi bazarwa mu maka ago bushere bwo tweta customary marriage harimo kwinjira kwanjura kandi hamwe no kujuga hine n'abakuzarwa mu maka ago mu bushere bwo tweta civil marriage okuzumu wa RDs kaw nashi other registrators bakabagita kandi n'abakuzarwa mu bushere ukushanga umushija na no mukazi abine imyaka 18 bwaraza yiguru bagiziro kwikirizingana bakasima kutura hamwe na no kutandikaho heka kandi n'abakuzarwa mu maka gotwe nasho bushere ubutweta polygamous marriage nashi yes kandi n'abushere ubutweta Hindu marriage kandi obushere bwo no bwagambwaho obani ni civil obani we judge wedding obwe kanisa n'urubimbi rwabo bombi ni duties zabo bombi ni parental duties yo mushije yo mukazi okwatanisa bakakuza abana babo habukuba abakucuro bwingi inkana kigambireho nto mu biceka bya Buganda abakaza abakucuro bwingi n'abamanya ngo ruhanga kakubanga umushije ni washimire kuba na fayo abarebera nasha providing rekaye kandi kukiri cyonka itwitwe nkanyo yiro kwetu umuhumuriza niyo munyamateka na mwenu ni ndwani simihonda no yumaka hamwe no kutuntuzirwa kw'abana umuceka kiteki cyonka ubwire kucuro bwingi nimbane ntungamo so hashonga yo kuza abana the responsibility yo how to just okuza abana bemuco okuza abana responsibility neza bazire bombe babiri umushija no mukazi habo kuba umushwere oba nobwe dini kanzo bw'amateka kare na umushwere bw'amateka chunga na dini no kwikiri bona bine equal rights ha providing abana babo nashaka create byetengo by'abana babo care and provision kandi bine na umushwere habintu bibakwa bakozere hamwe so abakucuro bwinji amunonga abakazi ni bamanya ngo n'ubujunanizwa bwo mushija wenka chonka umumateka niga kitereza je nti n'ubujunanizwa bwo mushija no mukazi bona providinga okureberera abana na no kubakuzaje umuringo bwona so abana aba hine edini hino kwegamba washongaza abana chonka kache ngo muhumuriza kinkumanya ha side ye dini neragira umushisha Bible neragira umushisha kuba umushisha wabuje nanezwa akareberera abantu be kukira munonga bekaye utwariremo abana tinyo muhereza we kanisa ekiri yaho chonka nko mushabe wena ni manyangu echecho kiriyo mu kitabo cya Efeso shura ya 5 Timoseyo kubanza shura ya 5 nyirwa 8 Bible ni yemwe kugira ngo umushije nawe tashimire kutwariza kubi abana kaba provoking akabatera karenzi yo mugorora kandi still Bible ni yemwe nashi Bible ni yemwe mu kitabo cy'imfumu ariko habura muzire kuba kurabyaho akanyafa abana ni kesi kuyakubaragira cyo gukora bakarema kubikora kugira ngo batija
kumuretera yabe cyo kushikira urwo mu bantu because no bujunanizwa bw'umuzire okuza umwana we je because no basa kumuragira kore chikwa kwanga Bible ne kwabura nti murabyo hakanyafu chunkwa negira ngo takamuterezo kumwita hine cyo tweta torture then chonka Bible yo negira provocation don't provoke then no muraini y'amateka omushija yabashime norbimbirwe no murumugwe no bujunanizwa bwe kurete byetengo byeka akabura abana be ukubashimira kuba ni batwazo parenting akabura abana be kubashimira kuba ni batwaza kandi yana babura nabegesa n'imico correcting a child and disciplining a child iteka tiri kuzibira umuzire kugira ngo warebe umwana ari gukora mistake umureka tamburu radio amwe bagira ng'abana n'aba government n'aba police government netandikira umuka y'umuntu so torare ko mwana akakora radio wabukuba wine nteka tekeriya so toshimire kunegerectinga umwana wawe karama kumufaho akakore cyakwenda kasibe yakwenda no bushunanizibwa bwawe sebo iwe na no mukazi wawe so okay najira no hawe turatanchire ati turimo tugamba hankuza yabana n'imitwarize yabo itunka bazire tukakora chi ati umuhumuriza bundi no kira kwandoringa cases ezkwatine na nemishango yo maka na nyendo tugambire ahanshongeze umwe zo kureba ngo itunka bazire ni insho bici ezituru umuntu tukora twabantu kuzabana insho zo tukora twane tukuzabana insho bi number 1 no kwata abana ukabegekera umuzire umutayo wawe umwe ukarema kwicirizo bujunanizibwa bwawe abo kubahina makaminji go kushanga umushija we akamaraga akashwera kuyashwire yaheza yamanyangu umukazi we ni warahinge ni warayonsi abana ni warabogeze ni warabarebera ukashanga umuzire umwe yawo umuzire byafandimo aryo umuzire utakwicirizo bujunanizibwa bwawe echecho hino kusha side yemwe ni cutting across hino kushanga hina maka agarimo mushija ari byafana mata kwikirizo bujunanizibwa kandi umbwira kuciro gwingi umukazi kakuremererwa hino kushango imbera zafose ngo umukazi yaza umumbugaza amateka nashi mu bamwe ba government yaza nka police wa chairman wa probation bamwe ni bazo wa RDC birebi ni bazano no ministry kwandoringa abana then awashange ya reporting umushango tweta failure to provide necessity na neglect to provide necessity so echi intecho ni kikorwa mushijo takufayo kandi hine n'abakazi nabo enambenche nabo bamwe bakukikora abenje habwo buze bwo buzaranwa kusanga yasiga abana be so ejo nensho biyo kurema kureberera abana kurema kuba providingira kurema kwikirizo bujunanizibwa bwa nko mushija na isho mukazi kanda cyabakiriya ni responsibility it is a duty of two parents so mushija na no mukazi iteka ari kutereza na eshonga z'abana na ishi izikhabura eshonga z'abana titeka rimwe ni minji twine land act chapter ya 22 na mushanju negira ngo wabo uri mukama weka na ishi wari family member doshemereye kusimba ibintu byawo mu banka doshemereye kubigabira umuntu doshemereye kubiguza batabanze wasitama nabeka yawe mukikiriza ingana cyo tweta consent kandi consent ubwira kuciro bwingi cyaterwa mu bahandike ni kikoraje cyongwa hine abashija bineteka tekeri traditional eyo bahangwa rwamanyo wende mukama weka ikane yanje abana nabanje mukazi nawanje ibintu nebyanje nija kora ecinkwenda mukama weka so hine omuntu bakore cinte cyayibembeze ngo nawo mukama weka hato kasanga yakora ibintu bigwira bukuba no basa kurya roni basanga roni yakure makanda beka batakumanya ki yakora kandi yebembeze omwana omenti nanga kamutwara ishomori so ahashonga kuza kuguza cyo banje ukakigabira umuntu ukaza kukimogegingo ukakiriraho roni ushimira kubanza wasitama nabeka yawe so ejo nesho binamba 1 erikorwa mushija kandi bumwe nabo mukashanga yakorwa no mukazi ningana nabebembezi babo bakakisupportinga ukashanga chairman rose 1
yateraho stamp omushiija ari kuri ya loans mu SACCOs na banks zirengera 5 kandi loan ezo zirije causing impact to the general family kandi as a family members batari involved. Then still twaza ha constitution ya Uganda, twaza ha Child Act ya Uganda, twaza ha teka ya domestic violence ishonga ya domestic violence act eliyo mu family laws. Family laws harimu ekintu tweta harimu ishonga zikugambwaho nka marriage, habamo divorce, habamo na maintenance na custody order na nebindi. So bamwe niba habo butetegereze tweta family law abashije nibamanya ngo yagira butikirize ingana no mukazi we nti niwe shemire kutwara ki okutwara abana hina abana basigiro mikono yabishebo bashangwa bari abasinzi bakwesa nebitokoza bwongo bamwe bakurese njaga. So abo kugira ngo ekika naka society ineteka ngo mwana no bomushija hato sanga umwana yasigara mu mikono yo mushija kandi atari yo mushija woje nanezebwa twakahandoringire nakahandoringisho ngazirengire mu zikomi okushanga umushija shira abana we yayezari the biological daughters. So aho abantu bamwe bineteka ntumwana ni property kandi iteka tukurire because amateka gayigana ni goreka nka marriage law na family laws niweka ngo mushija no mukazi bine equal rights habintu bibarakorora mu bushwere bwabo kandi bagira equal rights na abana babo rights ezo ubugabe bwo bintu abana na no kuba providing racuna ni kimwe umushija providing echakubaza na no mukaza providing echakubaza abwo burunji bw'abana babo. So omuntu kweyeterera abana eiza okareba ngo hino kusanga umushije ya separating no mukazi we batana hato mukaza agende n'abana abana after divorce ninga shombwire gutwaza ku separating nico kikudetermininga yagume n'abana ekikudetermininga no hora agume n'abana no muntu yine capacity yo kuguma n'abana habwo bonje bw'abana ndambuze capacity ni cyabuka ari umuntu warashange maybe nabasa kuba innocent zo kurebera abana bito atine bwiri maybe innocent kunkawaza kureba umugwe yo kuguri tugura schedule te kumwikiriza ngo afuna bwire bw'abana. So wano gamba capacity no mindset cyenye capacity jo never determined kusikira hanshara mu yo muramuzi because twarebaho issue ya divorce and separation. So kutukuza hashonga yo twita custody order nuho shimire kuba natura n'abana omunyamateka nashi orukwa twaho hashonga z'abana hino twita umuntu kutura n'abana mwenu kitari permanent kandi hino kutura n'abana bona bakusharinga nanka custodian jonka umuramuzi nareba side zombi areba umushija no mushija wo bushinanizubwa because hino muntu kugira ngo abana nabanje akasigara n'abana kandi atakuba basatabiniro bwi because hino no tweta child desertion nasho umuntu kudizatinga family ye akagina jijuro kashango umuntu are abusive to the children ariko batera burizo ariko baneglecting atabiniro bwire. So kuba kuzumisho bwo munyamateka na munonga koti nereba grounds nanga umushija natwaza omukazi waza kugenda n'abana hina harature nawo hine instances nyizo usanga umukazi yagenda n'abana yaza kutura nabo mu mbara kandi kutwara abana mu mbara umbwira kucuro bwinji abana ne baba exploited kusanga umwana bamukwese mirimo yatashimire kuba nakorora mu mbara hine ibigambirwa mu mbara byatashimire kuba nahurira. So court niyo iri kudeciding umuziro guna nogu no hine capacity umushiziro gari abusive to the children when decision in korwa for the best interest of the child take besingira ngo nishe obuninyina because bona babineho equal rights. Okay, tushirimo tugamba nkuzaya abana nemitwarize twino muhumuriza umwami Joshua Muchunguzi aminagize kutugambira ahashongezi umwe itonka bazire hinesho bi hine bituri mukora tutakumanya ngo nensho bi kandi umwe
niziza ku affectinga discipline y'abana bitu, and of course nabo naza kuba natuhabura nko munyamateka nko muzire nko muhumuriza abazire tushemeye kuba tukora ki kugira ngo no butura umuntu kuzabana amherwa izoba bargamu bari abana abine emchumero chand hache commission oza kwa no twegita ho tuza kwa tushemere namba zitu niwe ogire cyo watuhabura ahanshonga eje tuba umuntu tugamba ahanshobi z'abazire zitura umuntu ukora bitine zindi limitations ningashi ebizibe by'abane babwino mu muhanda ukashanga by'abana byo byabateganisa ubutagire emitwarize mirunji ibizibe abana byo babwino mu mihanda akuciro bwinji n'abantu abine emize imico mibi oyiza no mushija oba no mukazi habo kuba na munonga atwaza bizu by'abana tubanza twaza habugabe bw'abana ishonga y'ubugabe bw'abana iriyo mu Child Act kandi Child Act manya nebemberwa constitution y'ihanga abana umwana yinobugabe bwo kurya bwo kumujeka bwo kumushomesa bwo kumutwara for immunization umwana agira ubugabe bwo kugira ubutaho burungi shelter na nebindi na education na nebindi so omuzire yarema kushomesa abana akarema kubateraho aho bararare akarema kubatwara for medical habwo bihereza by'amagara na nebindi anti nuba wa violatinga the rights of the children. So any right y'umwana shemere kuba na enjoying wenkawe ke kuba violated hati bibe bizuru abana habukuba umwana warima kumurebera ry'umwana muto naija imbera naija kumufosinga kuzo mu bushwera kiryo mwana na imbera naija kumufosinga kuza gukora imirimo yatashimire kuba nakora ikikweta child labor imbera naija kumufosinga namwe nhina abantu bakora films umbwire bwanje nantaryo muri yebi nimba ninyeshongora chonka na nemizano nebindi hino kusanga umwana bamukastingira party yatashimire kuba nakora kandi ariyo mwana habwe mbera bakweza vulnerability eyo mwana kandi hine n'abantu abakutekinga custody yo mwana ngo naza kurebera ro mwana nka guardian naza kurebera umwana ngo munyabuzare hato sanga umuntu ayine other hidden motives iza kwenda wenkawe kandi ziko violating achi obugabe bw'umwana so umwana abana bine bizibu binji kandi ebizibu binji nibibaho habwe bera zo kuba turumu chonko bwire kuciro bwinji nywe nko muntu nintekateka ngo ebizibu kwika abana yabe tari nkarufu because rufu yo teyine mubazi ni mistakes zikuba zikwezwa bazire babo ubwire kuciro bwinji nizo zikuretera abana bakora ki babona echo kubanza ninchira erigenda ninchira kuhabura abana babishina n'abakazi nti Bible kera abihagizire ngo mukazi wo mutima mu kisabo cy'emfumu no mukazi orukuronda oyino murumu orukutebekanise kayina n'abana bakwigure banje akagira n'amaduka kandi na niteka rya Uganda rikagira ngo wabo ryo mukazi oteho habo collective responsibility orete cyo kubasa na bararete cyo kubasa mu abana banyu gutaka bo mu rugo mushija wenga ku providing reka yawe hateri genda hina abantu abakwishanga mu mushwere by accident azengo waza kutayaye nayishi yagire cikorwa sexual feeling ateka ngo ni rukundo erigenda abantu bari ni babafuringa baba promising kigambo ngo ni nkukunda kandi ataka mukunda gawo just ikiravu ko nakufuna naheza waza kunjara abajungu oyina ka face karunje ko njija kuzare kibebe kitinkiwe oyine kibunu bamwe hibakacindwa ngo ni zaki erigenda zanyashe today nimba hamiza nimba haburi abanya Uganda because ni TV kurebwa abantu bona okushwerwa mu nshwerwa y'ikiravu tukashwerwa mu nshwerwa tukureba ngo outward looking umuntu ukareba figa yo muntu then na nekindi
ekika kusharira ngo shwerwa umuntu ori bashemere kushwerwa umuntu wabanza kwetegeza ngo minywani wawe urakuhe ubwire bamwe ne baba ryaho nyowe kweshwero mu kigo tari mu ndetera koreshwero mu nyarwanda tari kondi umuntu yine myaka 18 ushemere kubanza wareba mutaye wawe kareba yine qualities zo kwitwibanye okesharira mukanda n'ekintu ukamanya kuzo mu bushwere tuwaza kutaya yekini ninkira kuhabura hati abajiro mu kitimbe cyo cyo bushwere tino kumuraki rugemu cyonko umuntu yakunda oyino murumu bakushomise journalism hina bakutandikira ha certificate abandi batandikira ha diploma abandi baza degree abandi baza ha masters hato umuntu wareba uriyo myaka 20-23 bamwe ni bashwero ku myaka 2 plus more so degree holders because tino muntu uri graduate uri kushira myaka 18 20 hato mumzire wawe akainvestigate akainvestinga akasente ke yari ya zaroni yakora buri kimwe ariko yendo umwana wabo mushomesa abo kuba karema ngo noheja kuba mushomesa murunji yaye kamura ya dyaraboni yaye no umwana wabe omushaho yaye kamura no umwana wabo journalist nko kutwina yaye kamura na nebindi and other professions umuntu warebo runakurumwe tokumanya mutuma ngo ecyari hinoro kwizo umishari ryenta amachonka inyuma ryembwa ngo ati nakundo mu mugwawe gurujiho then I know controlling this over controlling hinabashije bakwenda ngo akutegeke jabo kuba twinentase yona ejo nkora today is out fashioned in fact abakuciro bwinji tumukuzo mu kanisa omukanisa ni muzumo mu Christmas chonka mwana muzumo mu kanisa nabahereza bedini bakitereze je bamanye ngo mukazi no mukazo yine cyaye gasire kandi still naneteka matika n'abakiriya abantu no bamanya ngo omushija niwe shimira gukora buri kimwe akore cyakubasa nani wo mukazo kore cyo so bataka kuremesa gukora someone kuna kwani kuzo mwana bukamwe n'abana bari different kucira mnonga no ranka abazire abina abana batandika kwa ba teenagers bakuja abana bature mu mwana yandema nyonko muzire nimbasa gukora cyo mundu na stage cage karenjerizo chone chinkubasa but umwana hino kuyenda kunde mankakora cyo no abana binji abazire binji ne baremesa abazire bataye babo okwabura abana na no kubegese mici ubwire ucuro bwinji umuzire kakwa umwana wobwire norebe kizubu cyutwino mu bashije namwe bashije umushiza we namanyangu umwana wanje naba nani shashura school fees ekitoke nkagiho abona akakitwara enyama kasindika aho naheza naba yaheza chonka hine ekirengera ryecho hine kitweta ko muntu obwira akahurrejo parental love, parental care, parenthood, fatherhood, motherhood akagifeeling so umbwira ukucuro bwinji abana binji nikibasa kubaho erigenda harona binazi bemibiri ushanga umuntu yarugo umwana wawe we wakuba no muhobwire umwana nabasa no kwigira mice ahishomero o enehoye kusikira ha society ya munasibamo cyonke cyinkumanya umwana abazire babiru bana bamuhobwire percentage inche niye jo yabana bangire ku rugamo kandi bakwibwo bwire bukumara icyo gukora first of all umwana yakira muto hine myaka yotse shemere kugira ngo umwana yandemo kura ngo umwana w'imyaka 8 mukaga ngo umwana yandemo uryo mushije uryo mukazi how nakuri mata yes ni kibaho abo kuba ha street ni tubareba bariyo street obanembarra nentunga moevero we ya Kampala nushango twana tuto turya ha street chonka niteka teko twana turya tumyaka 8 bw'ukusanga ha muhanda tukugira ngo turemera abana abazire babone bo baremera no munyakaremanya ba parish chiefs abo muruka batabonika agents hamwe nabigombora na Erosi wanze bakane bamanya family ya Jesha harimo abana babiri wakireba wamaro kwezo tarebe wayitorura ukamaro kwezo utakureba umwana ongwe nabagire nke so umwana yakurema
ogerezo cyo kubaza first of all nubanza wakora ubwawe wamuhaburwa ratwaze correcting that child and disciplining kakurema no involving abanyabuzari maybe yakurema no involving no basa involving family friends kandi yakurema umuryo mwaka kore kicweka cye maybe no basa involving umwebemezi ezo a government na show dini nice involving abantu aba cancer and kids chonka ekinkumanya ngo umwana hakwikira kuri mu muzire we uwo yayezarire hino bwiro kwikukaranga umwana atakibasika yabareka inkentu chonka tufeyo tutakaye marira twenka tubanze twayumvorovinga other parties other stakeholders nabo bagire cyo bakoraho chonko takagira ngo ndemirwa completely hatine cyo koziro last time kandi nkazanya munuka kare nintunga mawo nasanga umushomesa ari kutera umwana akayamwitse amemboki 10 haza kikanshasha namubuze Mrs habwenje uri kutera umwana imboki 10 excuse yiyampire akangira umwana yajwara akajoya ahiguru ya uniform kandi nyina kangira ngo wakamurema mbone kamtera mwegese mice ekinteje ntwire ni chabura nani mwabashomesa because nanyenye no mwana kandi nanye nkaterwa hemboko reka kutera umwana okamtezo busungu ngakaremishe yare manyina habo kuwaremishe na nyina naniwe no baso butakoraho kihango so reka no kutucaringa abana ngo abuko babagize remico mibi because ndanezara ki nezara abana ba type zona so uriya twane tuhabura abana abaturemire tukagira ubusungu reka tutakaba tucaringa gene tukarenga. Alright, program ya Sisimka yicira mu negendo misho tucine kiganire cykwatine n'inkuza y'abana n'emitwarize twino muhumuriza mu cunguzi Joshua ari munagezaho kutwabara ashongezi katuzo mukamuro kace tuzakwantugarika tuzakwantutungo mugisha go kwata masimu ganyu tukareba nimwe abahuciza bitu muri umuntu mugamba ki ashongezi katuzo mukamuro kace mutakarwa. Football celebration is on Star Time. Starting 11th June to 19th July, the World Cup is the only thing that matters. Don't miss the last dance of Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. on channel 201 or channel 447 on Star Time. Star Time's reward. Make monthly subscription on your current bouquet to enjoy upgrade to the next higher bouquet on us. Classic and Super Bouquet customers, you enjoy 5 days extra. Powered by Star Times. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba gwiguga ne cha sirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abalete empinda hinuka mu Uganda. Otafi
ferwa mama niko kusema kwa nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwakane chito chikoka kandi zukaba kubana rebo mwana we nana izuka umusayibu yagira miso dukurikana asesha abukurika nk'umwana we yagira miso dukurikana kora kina akora utaka kebwa kandi zukumnyaro wanje mari kujanti activist nihita buri saha emone chweka zo mu abazi wagira miso kantandika kuri jimonoka izuka kandi zuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kandi VJ Rama the fantastic mafras tora kwantu makani mbera buri kimwe cyono kwa rukoze rebati echibi ukora polisi nugira miso nukaka nonja kureka unotina munyana wanje ningamanti echitunjwe choka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni that oh emazaz guilty TV wasinahinda wabari wachirinitwe on program ya sisimuka noti ibiri noti chenda anana mwenda ni yesu era beno tutereraho tukabasagamba niwe na kweshengereza kora tutere bambe chendeza volume ya TV yawe ninga oyire hari na TV set yawe tubase kuri zingana je umuramagweri izoba inkuza y'abana nemitwarize nyino muhumuriza umunyamateka Joshua muchunguzi yari yahakutwabara ahashongezo hata bazire tukakora ki tu hankuse y'abana abazire cyo tushemire ko bane dukora no kwatanisa twembi babiri umushija na n'umukazi we bakakwatanisa umukorora abana umukubahabura umukubaha ibyitingo byabo aho kikwetagisa aho turaremerwe tukimvorovinga muna n'abanyabuzari aho kuba ubunyakare umwana ka aryo mwana wa family yone chunkati umwana we rigenda hello abakuru mu biro ko nje turireje ngamba na Android cyo ndabara ndamo atuma mwana wanjye Joshua abo muri mu mukuru kandi niyo nsome genema abagenzi bawo wabona ndongera baragimuntu byabuze mu gitezi ntabwo cyo gusemera Joshua na no muri ngogo muri akadero mu mahanga mu kugamba abona bugabira abantu n'abana nkaba sonka hariho handitse bindi ubundi kugamba bugabira abana kuko by'abazire bakati bafashishwa ushanga ngo utabe kugamba neze ugadi yaravuze muri Israel ngene cyo nacyo kibesuzwe abazire bakoze songere mwabo mukora abana mbera abana bagamba bene cyende arabona hangwa ngo muntu ushanga ngo umuco y'umwana yime eza neshana nayo mushija ninga nayo mwana ariko kira cyereka ngo kubagira ngo ibintu neshice bazira abazira benzi baratumanya ngo abana abo bine cyo nibi abo bazira abo bine cyo nibi kandi bagira ngo wiwe rero ohekere maze no bano kumwerekera ohekere ajagire mu nibi so ekende ntabwo ni ngamba no kugira ngo abazira benzi mu babine stress bakubeshanga bakuza kufana abana muzira ko nacho busungu na stress yona mu kwana mwana azo wende kirekore mwana kitara ninga cyo wende samuteka mu butero ibyo bimvebyo bonde umwami Joshua buganda ho konka abazire twine kodero kuba tujye mu mbera mungi kwaza kongera kuganira n'abana be
Okay. Bwari mnonga Ambrose chentunguka umuriro bare ntungamo nitukunda mnonga kandi nitukunda n'obuhabuzi obwokukira kutereza ahashonga zitari zimwe na zimwe yagama kecho wano gamba tocha kushanga abazire to disciplininga abana omunjere tahikire then na no kugira ngo bundi mani yo kwatirine ningashe bihandike bukwatine no kutwash okutushemekwa ntukuzabana umushanga abazire tutukujimanya tutukubimanya tina nahitwa kujiha kiteganzo mu nkuza y'abana noreba eshongeji hine kintu cyutwegero mu buhangwa nature ekatwegesha dushimira kuba netwara habo kuba ejo kubanza uburyo mushija naisho uburyo musigaze uburyo mushija uburyo mwana wo mwiki uburyo mukazi osemero chumanya ngo ko izara noje kwa wayizara umwana wawe noje kutamuzarira public abashe amanya ijombire nimpabura abanyantungamo ndi namunonga abana babiki nderi gendo shemero kuchumanya nti ko kukirwa kukafuno mushijo kazara umwana wa mwezarira naniwe noje kuba noje nani zibwakora ku mwana hakubyama ko mwana hakushuma ko mwana hakumurisa na nebindi so abantu bamwe na munonge buci batakumanya abikine bamanyangu nashirwa doctor nkashirwa roya nkashirwa polisi ninja kuba naheza naija kundeberera ashomeza abana banje kandi kuwa kumushirwa mukazara abana babiri bashatu akaheza akargo magaragense akaza mu kifuba cya Abraham nigije kuba bito so atenteka yo kugira ngo kunishera omukazi wanje ayino murumu niwarije kuhereza abana ebyetengo byabo ibyo nteka nayo tegwire kandi kindi hine teka yo mu buhangwa ngo nyowe ekika cyasharameki ekika hine byo kusharamu bigwire bikwa affecting umwana namwe nabakugira ngo umwana no wo mushije usanga umushije ni drunkard person ni drunk waganangira ine tishinjera chonge kika cyasharamu ngo cyako mwana omukazi Chumuhereza umushije babatwaka ngo nibenda kuba nabana babo no kutamanya amateka ari habo kuba omukazi aine equal right aha mwana we ubugabe bwo mushije ine ha mwana nibwingana nubwo mukaza yine ki aha mwana in fact abantu bingi ekiretire abana babo nabona abingi baryo mu bushwere buriyo butwayitango no bwa consent kayondo kakubiyedirisa kubugana no muntu mu muhanda twasima twagenda takurwa akakoro ko kweyanjura takurwa akakoro ko kuhinjira takurwa umukoro ogo kujuga tibaza mu kanisa tibaza mu sivo tibaza anywhere hati bakaba mu muringo ogo kushambana hati umukushambana okwe bazarama abana bingi bake na so hinaho bakuza hati umushaka jya nywe nkashamba nkaba nisamba naniwe chunga itwe abakurwanira ubugabe bw'abana hamwe tumukwenda kubimanya hati nkanye nimba nimanya ngo nano muntu manya ntitubasa gukora partnership mu business atkambuze eco kuje abuka nkuko wagamba ubusherete bukushana arabagisire arabakozire customary marriage nenda kunja ngo abana n'abayikirizinga batandikira hamwana abona bo nitwe binje badata nanyenda kubuza nenda kunja ngo abana bo kuro mu ryagamaka bine emicheri different nore bitwe mu mateka muri rw'amateka omwana wazara rumuka yari go marriage eyo bushwero bumateka omwana wazarirwa hero omwana wo mushambani omwana wazarirwa mu bushwero butweta ngo no bwa consent butkubugana tukekora mu murumo tukatandike kayita wena no mwana omwana ugatashemira kuba discriminated by the society, by the parents, by the relative of any side. Okay. So tino mwana ukora application ngazaro oba bamushambana ibyo kucyanga umwana n'ikinyandaro nambwo naho umuntu ari kugira ngo umwana n'ikinyandaro nyina andi hihi na police ni muto mukadukuru no bato cyari ngo umwana psychologically ikinyandaro tino mwana ukora application ngazaro ukuyaza bakona niki no mwana so ngeno think kumanya culture obuhangwa bwitu kuturaza kukikora cyonka tushimire kucyumanya ngo na nenti
ente tine common sense nekunda omwana wayo okayikacyana kyentuha nekumaraho so reka tuzo mu bushwere tutakumanya ngo twaza kutayaya reka wowe urakwatagane nawe wenda umanya ngo ikigenererwa n'icyo techo kumweterwa nti nafuna omushija techo kumweterwa ngo nafuna omukazi ekigenererwa cyanyu kibe cyo kutura hamwe permanentire na no kuzara hamwe abana mukakwatanisa kubakuzana no kubegisa imice ejeje yo kugira ngo naza kushwerwa bayizo kampa burabana abakazi kugira ngo kampunge ekizibu maybe omushije yanatera achonkanije kukigambo next time her ground is a divorce because hine bintu community byeta kureba omushije natera umukazi we ekakajinagaho buri kimwe cyona cyeka nace yetera umwana nariyo kwa kwina namwe nabashije abantungamo nane biceke bindi hati babira abashije abo mwana bamwe bakaba bagire kupakasa bahurire hati ngakanike eziri hati buri mushije we natahire buri risho ryona ryihireyo no mazuru umwaka ati ne cya kusindika omuka harimo bikoro bishatu byo mwani bona umwani no gumushije nigera kubabuza omu bintu byona abashije bumukira ku interactinga nabo because wiru kucuru bwinyi mbari yambarara nantunga mu hamwe na shema omu bintu byona iwe mushije waya mu mwani omwana no wawo omukazi no wawo enjune yawo omu bintu byona abashije mwe bo mwana hati waya mu mwani gunka kashaka baro batakwinga omwani kashi nanka mu eastern aho batakwinga rutoje ebintu ne omushije utakaye cheating okeiga romwani na neka yona ne yawo so ikinani mpabura ni turu kuhendera mwazo mu bushere obanza wayitebekanise kikumara kandi nimpabura abana babici namwe no hati abararebe programeji wota kugirebo woryo muzire nikira kwabura abazire ngo bashenkazo umwana wawe banyina kandi bishenkazi ibyo kugira ngo umwana aze kushirwa doctor nurse oba nurse oba what bo mu police oba roya ngo naija kuba yaheza icyo kiri out tikikumanyisa ngo buryo mwishire doctor happy tikikumanyisa buryo mwishire pastor happy reko mwana yeshariremo umuntu wakwenda kandi na no mwana ogwa amanyengu kariba yagira umaka naija kugira umwana kandi naija kumugiraho obugabe obukwingana na nubwo mushije umuzirimo ari azeyo ari kumanya yaza kuba umukazi w'ubujinanizibwa yaza kushero oshero kumenya waza kushero omukazi w'umushije w'ubujinanizibwa waza kuzara tuwazara community na relatives bitwayezara tube serious twayezara kandi tutakatu tuzabana tubakwateje omwana wamuprovokinga nawe nabenyamisho okay kandi wanugabe bintu utakabimarura umwana umwe bukoze ubona nabana nana heza nanisa bangwinkirize osheme namba yesimu ndamusi mukazi wanje Sharon unasigomuka kandi abana bitwaraza kubagambira barga hishomero enamba yanje yesimu erizero mushanju 88 08 84 10 kandi ya Airtel ezero mushanju 59 29 09 59 kandi ha social media ninchira kwesa cancer jeshota kwesimba nimbendezo businje mu makaganyu kandi abatakajira mu bushere utakaza umushere nko waza kutayaya kandi treasuring amutaye wawe umanya ngo mushira wawe rahanga niwe yakusimire nuwo mugasho no muhendo kandi na no mukazi wawe ni cyakimwe tutakakweza pressure za community tukatuntuza bataye bitu ruhanga abantu rumisho ubare mununga ubare kuja kutuganirira no kutwabura ahashongeji okutara kuza abana bitu nyamitwarize twabende ndagumza mu kiganiro eki konkabo bwire mazima tukabasa bitu nsima buri mwena wabana kireba kandi ntwamya ngo bundi hine cyo wayigamu hine cyo bizuwarebe zo beno kona ko muzire ezuwaza kutereza obwa hati program ya system kaiche mnegendo misho katizo mukahumuro kace charity cyo butunji hamwe na muzayibisisi no barimo bagarika mu kushemeza kusashayisha tu mutakaruga
akashanshara cyakamuza ibisinzino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences.